Minister wa ARIMI na Franklin Mithika Linturi nominated bu kada muchemanio yongatano ya Azimio yurayo tungeretwe ni gwitithwa na mbere ni Raila Odinga ntuku yechoka mukunji. Linturi wa Rais William RUTO ni rais wa gwitikia na ore wathuriro ni AKENYA kaitano kau na ore ti ARIMI bete na mbere guchiandikithia kirwandikithia bwarimi brabo ithirite bugeta na mbere akiwa MERU mwankirani ndeni andikithiti ARIMI ngiria na 90 na banaba manana na 50 na batandatu. Bugeta na mbere uria wari ngabana wa baile wa county ya MERU KIRAITU murungi NACOKERETIE Rais RUTO NKATHO nonto bakuthura Linturi na nende kuria CSO atethia MERU nikenda bagunika na rwanyiro mutugikare katutaririe chio tongere twende ngabana KIRAITU na Senator Kadhuri na tongeria basa udhimenti tuone sub county ithatu ibura jokerwe arimo ke sub county ucio ithatu times 3 iringere ni rui na rere njesi ekeja ikabukandikwa times 3 nasi bwandikwa times 3 Antobakeri WS times 3. Ni mubunge wa Southimenti Daktari Shandrak Moiti akere kire kigomano ketu sako kire kyodithikite mushijwa nkubu na tongeria bange bagi siasa ne bokariku aleo minister wa ARIMI Mithika Linturi, minister wa Iwanda Simon Cherugui, gavana wa Kabere wa MERU KIRAITU murungi gati gatongeria bange ala Daktari Moiti ugite kinyakire subcounty goji na bogi tarua mono DCC bakaretwa obisini. Na hapa tukapata 3 sub counties. Na tangu hiyo wakati hatujapata DCC. Kwa hivyo tungeomba Mithika mkirundi huko ongea na mtaalamu RUTO waseme tu hawa tupatia hawa DCC hiyo maneno ikwishe. Bwana MCA Mutembei toto mana kere President Mantoja sub county chare akwe kuthira manto itwengene ajo itwetere turi MP tugwatanite twinde MP ba MERU na tweta tuona kindike na twachoka tuona deputy president na itweri kinyabyumya biere bithatu bitethira tote tumeri DCC then ya egoji na narea kanyakine na kiringa bana wakabere KIRAITU murungi ni nkatho mono kiri mutongirwa mugongo Daktari William RUTO ni kuguna kaunti ya Embu, Tharaka na MERU mawaziri kiri thirikari yawe KIRAITU akiugandire ari waziri ni wewe nkake ari oruterwa Kirimara. Sasa ukianzia Embu tuna ndugu yetu Justin Muturi ambaye ni Attorney General. Ukiingia Tharaka Nithi tuna ndugu yetu Professor Kithure Kindiki ambaye ana kazi kubwa sana. That's the most powerful ministry that you can have. Na iko upande wetu. Hapa upande wetu tuko na mheshimiwa Mithika Linturi. Mithika kende tu mwathani twachwire kura no twashindwa tu bairi. Ende watu akwena manantu ure neitie uru kingi kiri KIRAITU ni nkatho kiri mumiru kwegitarira bamwete kura kinya kethira cha kithurano kithuru chitombire kung'ana auga MERU batitaraga marea bataraga matwa oni KIRAITU murungi nkubochokeria nkatho muno no ntukire kinyethira indashindwe rimwe indashindene maita yange ya tantatu ko na ndi kinyewa mbona ketha yeni na ndaugire ntegachwa kura kairi ko no thubwaye unchwira kairi na mimi na support serikali wale umechagua tuko na wao and I'm there kama mzee wa mawaidha and I'm ready to give you whatever support I can give from where I am. Nawe waziri Mithika Linturi akinyiria arimi ba MERU gutigira ni bakuyandikithia kiri mutaratara jajwitite na mbere akiuga ya Southimenti arimi 29 magana mugwanja ya 25 ni bayandikithitie. Kaunti yote ya MERU
tumeandikisha wakulima 194,857. Nataka kuwaambia mfikapo nyumbani, ambieni na mpigie ndebe murandi wa kuandikishwa kwa wakulima, na tunatumia machief, assistant chief na hao wengine, sababu we want to collect data ya wakulima ili tuweze kupanga mambo ya ukulima wetu ya kushalisha chakula katika taifa letu, tukijua tuko na wakulima wangapi, wako na ekari ngapi, ili katika mipangilio yetu ya serikali wakati tunapanga kusaidia wakulima, because the vision of the fifth administration ya William Ruto is to subsidize, is to support production and not consumption. So wewe kama utapitwa na kuandikishwa hapa, ujue wakati tumepanga mpangilio wa kuwapea fertilizer, wa kuwapatia majembe, wa kuwapatia mbegu, tafadhali hautaweza kuonekana. Kwa hivyo I'm encouraging you, mufike muambie watu wanjiandikishe ili tuweze kupata nambari zile zitawezesha sisi kupanga mipangilio ya kuweza kuwasaidia wakulima. Na muthia Linturi Kumeneria mutongiri wa murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga akorobara bange nabo basinda na wabo to basinda boetekeria batuthukiria thirikari ndaibiro bagwe batutambua thirikari abatutambua rais ni William Ruto, batutambua ate minister sibra bathuri ni William Ruto, botari bo manto yau muntura ata umere ndoburu kana ni boko naga kiongo kyake sawa bwe karia ni thirikari nonto ko manto yonde bwaringire kura teba bwaringire kura kako wa musinda ko ntabura akara ici ataere na utocokeria njara ende tokaria thirikari twamureta na hivi karibuni kenda toba iki kubanga mimango kenda intwareta boya ko tuchunga serikali, sababu serikali ya William Ruto ni serikali yetu, ni sisi tulitafuta tebuo kana ni atia ito twathithiria atia ene twamekaria orokaratia eria reriko orokaratia eria rerembi eriko mataunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru riakwa ritwa ni Mutungi Kare.